Postoje telefoni koji su brzi, postoje telefoni koji lijepo izgledaju, a onda postoji telefon s ogromnom baterijom od 7000 mAh koja ruši sve ustaljene percepcije autonomije. Ovo je novi Redmi 15. Xiaomi je s novom generacijom Redmi pametnog telefona odlučio opet igrati na sigurno. Odaberi jednu značajku koja je bitna većini korisnika, razvije je do te mjere da se čini nestvarnom i postavi takvu cijenu da se zapitaš kako mogu uopće zaraditi na njemu. Ali, treba biti iskren. Iako Redmi 15 na papiru izgleda da nudi flagship značajke za kikiriki, ovo je i dalje budget uređaj. Ima svoje jasne prednosti, ali i kompromise koje morate prihvatiti ako ciljate telefon u ovom cjenovnom rangu. U nastavku recenzije pokazat ću vam gdje Redmi 15 briljira, gdje je došlo do rezanja troškova i za koga je zapravo najbolji izbor. Ali prvo unboxing. Otvaranjem relativno velike kutije dolazimo do uređaja. Čovjek bi pomislio da se unutra nalazi i punjač, ali nažalost nismo te sreće. Iako u standardnu papirologiju, USB-C kabel i iglicu za promjenu SIM kartice, dobivamo kvalitetnu gumenu mat maskicu. Definitivno dodatak koji uvijek dobro dođe. Moram priznati, Redmi 15 me dizajnom ugodno iznenadio. Prednja strana je zaštićena Gorilla Glass 3 staklom, na desnoj strani nalazi se tipka za paljenje, koja također služi kao i senzor otiska prsta. Na lijevoj strani imamo utor za 2 SIM kartice ili jednu microSD za dodatnu pohranu. Na vrhu je IR blaster, zgodna stvar za upravljanje uređajima koji koriste daljinske upravljače. Na dnu se nalazi USB-C utor i jedan monozvučnik. Težina mu je oko 217 grama. Zanimljivo je da mobitel ima IP64 certifikat, što ga čini otpornim na prašinu i prskanje. Dizajn i kvaliteta izrade je sasvim solidna. Čak bi se usudio reći da se može uspoređivati i s cjenovno višim uređajima. Ovaj uređaj koristi 6,9 inčni IPS LCD panel s navodnom stopom osvježavanja od 144 Hz. Praktično, većina aplikacija radi na 120 Hz. 144 Hz aktivira se samo u specifičnim situacijama kod igranja igrica, ali teško da ćete osjetiti tu razliku. Svjetlina doseže maksimalnih 850 nita, što je u praksi dovoljno za vanjsku upotrebu. Kontrast i boje su dobri za LCD. Kutovi gledanja su prosječni. Za LCD panel zaslon je dobar i zadovoljit će svakoga ko gleda pametni telefon u ovome cjenovnom razredu. Možda najveći znak da je ovo budget uređaj leži u Snapdragon 685 čipu. Srednje jakosni čip iz 2023. godine. Neće obarati nikakve rekorde, ali to ne znači da nije dobar ako imate realna očekivanja s obzirom na cijenu uređaja. Pokretat će on najzahtjevnije igrice na nižim grafičkim postavkama i neće previše trzati prilikom multitaskinga težih aplikacija. Tijekom svakodnevnog korištenja sve radi glatko. Povremeno sam primijetio manja trzanja pri prebacivanju između zahtjevnih aplikacija, ali ništa kritično. Performanse su pristojne i sasvim ok za prosječnog korisnika. No tehnološki entuzijasti i gameri neće biti oduševljeni. Telefon dolazi s HyperOS-om temeljenom na Androidu 15. Sučelje vizualno podsjeća na iOS, ima standardnu AI integraciju od Googlea, ali ne dolaze s nekim posebnostima. Xiaomi obećava 2 godine OS nadogradnji i 4 godine sigurnosnih zakrpa, što je prolazno za ovaj cjenovni razred. Ali moramo podsjetiti da konkurencija poput Samsunga nudi značajno dužu podršku. Ova verzija HyperOS-a dolazi s dosta predinstaliranih aplikacija i oglasima. Većinu nepotrebnih aplikacija možete deinstalirati, ali postoji mogućnost da će se s vremena na vrijeme pojaviti nekakav čudan oglas u sklopu OS-a. Također nemojte igrati igrice koje dođu uz mobitel jer su pune dosadnih oglasa koji se automatski pojave svako nekoliko minuta.
Redmi 15 ima 50 megapikselnu glavnu kameru i 2 megapikselni dubinski senzor. Na prvi pogled izgleda da ima trostruki sustav kamera, ali to nije tako. Treći je čisto dekorativan. Xiaomi je izbacio makro senzor, što ne žalim. Na prijašnjim modelima i onako nije bio koristan. Selfie kamera ima 8 megapiksela. Kamera aplikacija je jednostavna za korištenje i omogućuje osnovne funkcije. Dnevne fotografije su solidne. Boje su generalno točne, ekspozicija je dobra i dinamički raspon sasvim pristojan. Ovisno o situaciji, nekad se detalji i oštrina mogu doimati mekanima. Ako ćete koristiti zoom, dolazi do značajnog pada kvalitete. U uvjetima slabijeg osvjetljenja vidi se povećana razina šuma i manjak detalja. Aktivacija noćnog moda donekle pomaže, ali ne čini čuda. Video snimanje je ograničeno na Full HD 30 fps-a, što je pomalo razočaravajući. Mogli su tu ubaciti 60 frame-ova. Također kamera nema optičku kao ni digitalnu stabilizaciju. Kvaliteta kamere je prolazna. Ovdje Redmi 15 briljira. U uređaju se nalazi 7000 mAh silicon carbide baterija s maksimalnom brzinom punjenja od 33 W. Ovakav kapacitet pruža 2 do čak 3 dana umjereno do normalnog korištenja. Jedan manji minus ovakve velike baterije je veća težina i duže punjenje, ali po meni se isplati. Nitko od konkurencije u ovom cjenovnom rangu ne nudi ovako veliku bateriju. Možda ćete kod nekih uređaja dobiti brže punjenje, ali većina njih se ne može mjeriti sa dvodnevnom autonomijom. Izostanak stereo zvučnika je minus. Zbog toga je zvuk tanak i pri višim glasnoćama postaje oštar. Krenimo od samog otvaranja kutije. Jednostavno, kutija skriva uređaj u dubokoj plavoj boji. Također, nedostatak 3,5 mm priključka značajan je kompromis za ljubitelje glazbe. Vibracijski haptički povrat je prolazan. IR blaster je zgodan bonus, a bočni čitač otiska prsta je brz i pouzdan. U trenutku snimanja ovog videa, cijena u Hrvatskoj za verziju od 8 GB RAM-a i 256 GB memorije kreće se između 150 i 170 eura. Za taj novac dobivate veliki zaslon, ogromnu bateriju i solidne performanse. Međutim, konkurencija je žestoka. Samsung u ovom cjenovnom razredu nudi AMOLED zaslone i bolju kameru, a Motorola brže punjenje i snažniji chipset. Neki modeli poput Realme 11 nude AMOLED zaslon, bolju kameru i solidnu bateriju uz sličnu cijenu, ali nijedan konkurent u ovom cjenovnom razredu nema 7000 mAh bateriju, što Redmi 15 čini zanimljivim za korisnike kojima je autonomija glavni prioritet. Redmi 15 je telefon s velikim plusom i nekoliko minusa. Najveći adut je gigantska baterija. Uz to dolazi s velikim 6,9-inčnim zaslonom, modernim dizajnom. Bilo bi dobro da su uključili optičku stabilizaciju kako bi korisnicima ovakvog tipa uređaja smanjila mutnoću fotografija. Također, dodatan minus je monozvučnik. Samo zbog veličine ekrana osjeti se manjak stereo zvučnika koji bi dodatno upotpunio iskustvo gledanja video sadržaja. Ako vam je prioritet dugotrajna baterija, veliki zaslon i ne želite trošiti previše novaca na novi mobitel, Redmi 15 je odličan odabir. Ima svoje nedostatke, što je očekivano za ovakvu vrstu pametnog telefona. Drugačiji je od konkurencije, što ga čini posebnim za one koji žele dugu autonomiju. Hvala vam što ste gledali ovu recenziju. Ako vam je pomogla, bacite jedan like i pretplatite se na naš kanal za još više sličnih videa. Javite mi dolje u komentarima. Što vi mislite o Redmi 15? Je li ogromna baterija dovoljno dobra da pregrmite sve njegove nedostatke?